Tinini jorabo rangno manage khaine rungya boni future belai no saya. Welcome back sine sinallo gino tung tini salai nai rangno bakibu manage khaine tiwi. Gisung rangno manage khaine thangkhang khene sung asset te liability bono sung kaham khene mabusi nai. Gisung bono busi wani bang inkene already ne boni bang kaisa video snajak tongo boni I button lo link roi lai gebo oroni simin nai mana. Tegai sesung rangno manage khaine thangkhang khene sung invest khaiwani nange. Tani inkang khene tini dino nai di bakibo manai mora hoitong o manai mora hoitong mani jaga wo sung tini haibo invest khari yangkhe future ro bakhe manai ro mora thangnai na rang to thik no safety khailai hoitong pia je rang safety khai hoitong mani je inflation barai hoitong dam same to same si ungui tong su hani bangane sung tini haibo invest khaini no rungani nangai tong ha Gebono sung invest khaine thangkhang khana bo jage invest khaine bo belai ne question kotor ke 5 pai ge tini hayo nai hang khena belai ne kaham ke sole oi tong te kwang borok no oro jaga wo invest khaiwi tong bai te invest khaine bo bare oi tong bongkha share market tini hayo share market belai ne growth ongoi tong belai ne percentage bare oi tong khang ke sung 1 sok thai klai Jodi nung tini hayo share market ni bangai nung knowledge na rili oro invest khariyang khang kena belai ungklau de kalai thangai ta 1 so nai di dei thaisa 1 so thai kalai wo share market belai ni risk kebang yes je jago risk kebang oro jaga na asung no gurut bu kebang je jago risk kre oro jago gurut bu kre hani bang sung gurut ngani musuk tong khang kena sung risk no manage khaine masrung nai Gisung risk no manage khaine thangkhang khena company no kam kha ma busu nai te bon je sikang market tine hayo tma solai tong future bo ma ke sole nai bonus sung kam kha ma busu nai ke boni bangai ne sung fundamental no analyze ma khaine te market no ma busi nai ke bono no sung tabok nai lefinai sung UPSTOX choice khaine bangai mutual fund ni simi nai nai lai nai je prukaro invest khaine sin Mutual fund amokena 2 months sekang ang kaisa Tata Digital India Fund Group Direct Plan hanoi tongmani no oro jaga o kaisa simple normal 5000 invest khaiwi ro mane nai oro jaga no oito na invest khaimane 18 tarik 6 mas 2021 aproni o invest khaiwi ro mane 5000 bo tini busung thangkha 2 man bari thamana August ongoi thanga tini ke ni 2 man ni bisingo si busuk percentage return ro oito 19% return ro oitong 2 mano na 19% jodi urang no ang bengo tongno kha kaisa saving account no tongno kha khana bo busu bare nai bia 1% phana de bare nai bare phana sin nai pia o jaga wo 19% bare oitong Tabok mutual fund simi khen ba khen sung stock choice khele nai bono butang na le nai market ba ke sole oitong to mano 19% return ro khen blai ne kaham ngai tong ta oro jaga ni simi sing thanglai sinai ke orni simi thangnai ni bo jaga nai ni boni no kise details na 1 year no bo 104% return ro 1 year ro 1 soine de bank ro fixed deposit ro pas 6-7-8% si return ro pia 104% bai thang ro calculation ro tong n asu khai ke asu nai ro 15000 invest ke 30000 ka oi thangnai bo hai ro 1 year ni bo ke minimum o jaga 5000 ni simi invest khaiwani chengmi mana mutual fund ro ke expansion ratio belai ne kom boro charge na mani belai ne kom 57% na ngena ta boro o mutual fund boro jaga bo o oro ni je broker mutual fund omoni broker bo boro jaga invest khaiwi tong bono ta nailaisina holding hapan sector no nailaisina gata bo sector no nai ni thangkang ke boro nukto 79% IT sector khaiwi tong ke IT sector ni belai chawoi tong IT sector Tabok sung oroni simi khen sung UPSTOX buses khale nai lefina UPSTOX thangkha bo sung IT sector nai nai lefina bahai tong ke sung tabok boroni holding o thangai chung IT sector ni bo company tong nai nai lene ngoro jaga no to Infosys 17% Tata Consultancy Services ACL Tesman ra oro jaga bo u broker
boro oro jaga invest asuk person khai tongo inkena amo belai ni kaham ngai tongo asuk invest khai tongkhe bono no jeng tabok stock nai ne lefinai ke poilas kang jeng search khailenai info seno info Infosys Limited boni kaisa tabo stock bo sungui tong 1708 taka ke boni 1 year ni return bahai ke roi tong bono nai nalinai 1 year sekang boni tongmone 934 tongmone tini haiwo 1700 almost busuk percent ek bosoro 79% roi tong ke boni fundamental bahai bu boni PE ratio PB ratio industry PE bahar purano fundamental analyze khai जों नायै मानो बनि टार्न ओभार बाखे कावै तनि इयारलि अरो जागा जों फंडामेंटल नायै मानो गो फंडामेंटल नि बाङै सिसिनाय इनखेनो बेलायनो जों कोर्स नायश्रमखौ बेलायनो जाबो दानि इनखेनो अरो जागाव जों पुरानो ब्लेंड शीट रेवेन्यू पुरानो नुगै दङ रेवेन्यू बसु बनि कावै दं बनि नेट प्रॉफिट बसुबो बहाय नायै केते जों बनि टोटल एसेट बसु बनि लायबिलिटी फाइव तमनि बाय लायबिलिटी इनखेनो रथाय तमनि के बेलायनो बनि 32000 सि यांखनो लाख सि कायबो के बेलायनो काहाम उङै दङ बनि बाहाय उङै दं बाहाय के जों नाय फंडामेंटल न जों काम के एनालाइज केवै जदि नों कोर्स नाय खायखा इनखेनो तेबेसिबो के नों अमाय के नों नायै थांखा इनखेनो नायते न सिवै थाङो थंपरे माने ने हठात सा फर्स्ट टाइम बे काम के बुझि मानि आङो गोजों ते कायसा नगो बनि परे इनखेनो ACL होननाय जों नुगो ACL टेक्नोलॉजी बनि बाहायबो बखनो 1 year निबो बोसोर रिटार्न र 63% 705 टाका तमनि बो आसङै थाङो के बाहायखेनो बनि बाराय दङो के बाहायखेनो ते जों अरो जागा नुखा महिंद्रा टेक्नोलॉजी महिंद्रा बसे के बनि 1 year रिटार्न बसबो 96% अमखनो 752 yang asuk ungi tongo gebono fundamental jumung analyze khaini namo geno belaine kaham ungi tongo ge oron ni bisingo ang personally ang kaisa sauni musu recommend khaini musu ja artificial intelligence tini ayo belaine agogoi tongo future bahai ungi thangna artificial intelligence no tebe ke oron ni bisingo kaisa tongo Tata LC hanai bo asuk je stock ka ngai tong tini hai nai khang khana nai di 1 year sekang bosuk bo 1138 টাকা তমনে মানে 318 টাকা এক বছরে রিটার্ন রও মানসন 318% এক বছরে রিটার্ন রও কম সময়া তিনি হাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসুক কেন গ্রোথ ngai tong sini market ro busi risk de haisi फाइनाल जरा रो म 2022 रो सकते आस्ते हजार रो सवै थांना तां काइसो शेयार नि प्राइस न के 100 नि जदि नों अरो जागाव कबा कक 1 लाख टाका बसर काइसो सिकां अरो जागा निवो टाटा एलसी वो इनभेस्ट खाइखां खेनो तिनि हाइ जरावो बुसुं थाना 318% बोलते न 1 लाख नि बुसुंना 3,18,000 नि रां कावै थांना हा आसुक द्रखेरि तानय दं कोन अमनि फंडामेंटल काम के नायै जों रिसर्च खाइवैनो काम के बसिवैनो जों अरो जागा इनभेस्ट खाइ मानो फिया उ कंपनी रो इनभेस्ट खाइनो सिका नों प्लेस गाव फंडामेंटल नायै नायदि आई होप नों बेलायनि काम के बसि मान खाना केनो नोंबो स्टार्टिंग खाइसिदि उ जागा रो इनभेस्ट खालायसिनो तानि हिंखां केनो चिनि थानिबो रां तंफ्रो रां गोबां इनभेस्ट खाइनाय वान सय तंखां केनो उ जराबो फरो सफायनाय तां बसु दै थांनाय तां तमारो उङै थांनाय तां थिकरै हानिबा आंनो तिनि हायो जे तंमानि किसा के किसा गोबां जे तंमानि बायनि तिनि हायो जों इनभेस्ट खाइनो जोंके सिनि फ्यूचर बो जों बेलायनि कत रिटार्न माननाय नायदि तिनि हायो जों इनभेस्ट खाइलियाखै वान सय तंखा सिनि जरारा लाइबैसि थाङै दङ ते लगे आन खाइलायवानि बाङै जों काइसा रेफर एन्ड आन सिमिबो थाङै मानो ओ एप्स नि सिमि ओ ब्रोकार नि सिमि ओ ब्रोकार नि बो मोनखना UPSTOX tak buskira uitom or no uitom share a better way of trading and earn 1000 on every successful referral khoroksa borokno refer khaikang ke si successful accounts nam kang ke si 1000 refer ni wow 1000 khoroksa borokno jeng refer khaimon baisi
an khai mano refer khaibo an khai mano jini aroni o account no kholawn porewo kene o account no kholawani bangoi tini hayo kisap suk chikon sa charge na only 249 rupees asubani account kholawi mano DEMAT account kholawi mano te account kholawmani poren kene share khaiwi rang ajeewi mano te invest khaiwi future ni bangoi kaisa safety khaiwi mano kaham ke simon khana jini future no one sogoi जों गायजांनायखौ बोसांनायखौ बोसानो फोरोंगानि नांनायखौ बोसानि भबिष्यनो गाहाम माखायनायखौ लगेव साकसांनो भबिष्यनो फिउचारनो गाहाम माखायनायखौ वाव बोसोंबो दायित्व गोबाङै दं हानि बाङैनो ओ मानायरनो जों सोलोङै दंनाय माने बाङै बेलायनो हामबाय मारावो गिताबक वान सवैनायदि नों ओ जागाव इनभेस्टमेन्ट खायानि दिनै हायो नाङै दं दे ना नांजागिया दे सयस निने थानिबो te kaisa kok kobang boro wan so je rang kobang ngoi invest khainai hanai no omo wrong nai tini hayo jini thane kisa suk phana ngtheng kisa suk baina se invest khainai mar ngai tang ni masu kisa te ni masu kisa te ni masu kisa kesi rang bangai thang to hende ba sing rang coin do phana sing safety khale khang khane khoksa khone kesu ulok kabang ma ngoi thang pai bo hani bang ni tini sini kisa phana masing lainnya, ini sing sering tanggasi zero rang, kebang fro, afro tebe hit ke kaifin mana. Geneng kam ke Simon karena bakke beseng tini hayo dunia o market o bomo haike sole wito, boro zaga o invest kaine nangai to, mono kam ke Simon hwnkhe, bono neng kaine bangai o tolani description o account ne link rozak tongo, ke o account neng khulogoi, neng invest kayo ni, sengani. Senshidi, te refer khaibu rang an khaiwani senshidi. Ka asike na Hambai te man khangke na chin di prasana joto na shironi bangai nung share khaiwi romawo. Wish you all the best.